A very good evening. Northeast window gi dialogue assuming tabi puna makpo ahan bamakta da dongi HEEYAI matong bramna punong putram nok chobolo ne ko no na kurum jari ngasi Northeast window na khana nainena gudang tapu chari bang ngasi topic Chief Minister Khemchand'S Jiribam visit a symbolic visit hari ba topic asini ko gi numit humni gi khongchatta Chief Minister ko gi yumnam Khemchand'S Jiribam da ko gi tongan ba development gi program Galoina na hairiba anauba lengak asina lakpa sigi yamna maruiba pandam di lairibal akogi tongan ba kanglup ani sigi marakta lairiba thajana daba hairiba mangkraba trust asi puselakpa duga aduda natana akogi yamna tangdu leita daba manipur yam tangdu leita daba state ama oiriba si masi normal sida porakpa habasi anauba BJP lengaki pandam lengdraba pandam ni have statement su thamli aduda natana mahagna Jiribam da chatpada Jiribam si yam khogi model district ama oina semgat ningbagi statement su thamli hariba akhogi topic asida tongan ba khogi panelist ahumna saruk ya bigani ahan ba makta den panelist ahum sakaminga konana takchabagi tanja dong tang yang phamda thamjage ahan ba da khogi pabung HAORUNGBAM SARAT retired colonel Army veteran Pabung Bohan Bamukta Taram Nukchari Ani Subadai Inau NINGTHOUJAM POPILAL General Secretary MPCC Inau POPILAL Basu Taram Nukchari Ahum Suba panelist Kuigi Oja MEIBON PHAOMEI President ZUCM Kuigi Oja MEIBON Adumak Kuigi program si Makata Tazage Oja MEIBON Sudumak continue to Virakani Masigi Damakta Sumiam Nangakpigani Masigi Pochariba Chief Minister Khemchand'S Jiribam visit a symbolic visit Hariba topic Asika Mari Lena Baihan Hangba Wahang si Agi Inau NINGTHOUJAM POPILAL da lakjage POPILAL aina lakjane wafam di kuigi handak chatliba Chief Minister gi Jiribam khongchat se handak anirak suba visit ni kuigi hana president rule si nearly koi chahi ama phaning sit lairaba matungda hana gi Chief Minister si koi Jiribam chatpa ngamdana adumak laiki adubu president rule gi matungda mahag Jiribam si visit anirak suba tawre aduga mahagna thamba statement gi matungina ai hagna su hokji panjaba kuigi anauba lenga ki makoigi yamna maruiba pandam si conflict lairiba kuigi kanglup ani ki marakta trust visit lairisi masigi thajaba si purakpa regain tawhanba aduga normal si purakpa haibasini adu frequently magna Jiribam daga anirak sumaina chatpa si chatliba khongchat sina maram oirakanda mahagna makoigi anauba BJP lengakna Chief Minister anauba leire anauba lengak sigi pandam normal si purakpa ngamgani haibase POPILAL thajabra purakani haibagi thajaba leiba kamai taweng tang thambi Iche ahan bada topic se lak tringi da hoji social media da viral oiriba makha ai thamjaram ge mayam na khang le ramani akampa relief camp da leiba ichanu pi gum labi hai tare oinam chanu thoi chanu class KG kare na hai father's name oinam basanta maitai address magi I card hoji viral oiri magi I card to the thari ba address hai relief camp akampat haina thai thamoyam chai ko relief camp akampat who is responsible for this kanano responsible oi this asing badi makhoi gi family se originally from More I got to the akampat relief camp date of birth 23rd 05 2018 chahi nipan da suriba nupi macha do tam thina hatok piraga relief camp dugi maya da hundok piraga thamam bai se masigi daito se kanana pudoi noi che I got to over the thamoi se am soe relief camp akampa relief camp haina thari ba magi address to thamoi soe mama do na teng tha na oi riba masigi daito se kanana pugani government na pubam thok tabra matam chana conflict se resolve to bangam gidaba center masung manipur government BJP na luchinga ka chatpa government sina responsible oibam thok tabra karigu masigi ihau masigi thodok se thok tabida lanjenar ka leiram daba taragadi ngasi tamthina mihat thina hatok pigraba aigi akhoi gi ichanu pi chanu thoi chanu se manga sigi phibam se ma taram daba su yaina kana no responsible oi doise
सिने अहान टॉपिक ताइना टॉपिक का मरी लेने दरगसु थमदब यादे Yes, yes. mi hat tina hat pirama basida chenaba oiro mi do sagi li chat pa mi do lena thabi ga no sine khoin haining ise matung da amuk khanna sium ba je thok ta na re bi da mak ta huji huji ki present government se law and order fazana chalai biyo fazana chalai biyo matung da amuk khanna masigi displaced to bagi citizen sing amadagi amad displaced to bi thabak se matung da amuk khanna thok ta na bi da mak ta law and order fazana chalai biyo mathimong pan ba sarkar oi han biyo aina ai haijaning why is it kitang kan gra ga sungak biyo emotion yam oi bagi ni che Yes, yes. hoi question asida lakpada Jiribam ge miyam na teng thana oiringai da Jiribam ge praja miyam na Manipur gi sarkar Manipur gi CM lakpiu haina matam du da teng thara ga kau ge but matam du gi chief minister chat pangam gi de ngam gi de chat pa gi thauna mangon da lai gi de matam du da leader of opposition hek oibaga ahan official visit ta Congress Party की senior leader Sri Rahul Gandhi Jiribam the visit tauki Jiribam the labor relief camps the changduna miyam ga MEIBON mayam gi mitlu pirang sintagi bido mamit tagi kitang dora ga sumat tai thok piram ki matam du da Congress Party की leader sing hanagi chief minister Sri Okram Ibobi Sri Gai Khangam MP outer की श्री अल्फ्रेड यावना जिरीबाम द श्री राहुल गांधी आई शामक यावना कांग्रेस की लीडर सिंह कोई विजिट तौखि बने श्री राहुल गांधी ने मतम दु हाइरम बसे करिनो नखोई द थेंगनरि ब अवाब नखोई द थेंगनरि ब इनजस्टिस से सोइदन मक्की आई की थौदांग कोई कांग्रेस पार्टी की थौदांग दुदी पार्लियामेंट द कोई लावगनी डेमोक्रेसी की टेंपल द कोई लावरुगनी हाइबुदनी मधुमक थबक ओइना कोई उठखि श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अमसुंग opposition के leader of opposition ओइरिबना पार्लियामेंट त खोलाव लावखि श्री गौरव गोगोई deputy leader ओइरिबा असम की श्री गौरव गोगोई लावखि मणिपुर की MP अनि श्री बिमोल अमसुंग श्री अल्फ्रेड मणिपुर की इशू ग मरी लेना जिरीबाम की इशू द खुद थिलगा लावखि मसिनी खोइना हाइदो अम्बा थबक ओइना पांगथोखिबा अदु ताबी गदबना तागी दब तारगसु तान अनबगी लंबी अमद खुद थिलबग ngangamबदो मना पंगजलुरबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार असे ममित ऊन उसनदब सागिबा खंगना खंजनदब सागिबा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दुदा खुद थिलग ngangamबसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ने लुचिंग nganगखिबनी श्री बिमोल nganगखिबनी श्री अल्फ्रेड nganगखिबनी होजिक चीफ मिनिस्टर PR की मतुंग द पॉपुलर गवर्नमेंट हाई पॉपुलर ओइदरे हाई दुदी मियाम न लेप कदब ने खोइन डिसाइड तगदब नते but they are proclaiming that it is a popular government. No problem, moina proclaim tawjabani, but it is the people decide to rakadab se. Chale, khongchat ti phai. Congress party na normalcy lakna na bagi damakta. Amaga communication gi leiramba gap natraga amaga leiri but trust deficit se. Masi sangdaina na bo hotna ba matamda sarkar na any pairak pa step ta Congress party na chaw na khut lang tho aga su leiduna lai. तबु हौजिक मक मसी हिस्ट्रिक ओय हाबदुदी ngनमन ब्रा हैना खले मरमदि खोंगचट चटलुबा असम दा चटपा असम की इलेक्शन यावना चटपगी लंबी दा जिरीबाम चंगबीरम हाबसे मसी मदी हिस्ट्रिक ओय हैना हौजिक मक्ति हाबदि लानगनी मरमदि मसीदि मियाम न लेप कदबनी करिगी मियाम न लेप कदबनो मरमदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमसुंग लेदिबे MLA सिंह महाकी मतुंग इल्लगा चटमिनगिबा सिंह ऑनरेबल सिंह दुना जिरीबाम चंगमा मतमदा जिरीबाम की निंगसिंग कुल हॉस्पिटल चंगलमी हैना कोई पाउतारे उरे सोशल मीडिया दसु पाउदसु उरे IDP सिंह उनरमबगी बोइरो पुलिस स्टेशन यंगसनबिरमबगी ओ जिरीबाम द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंह मयामा पाइखत कनी हाइबगी बोइरो जिरीबाम द जाति मयामा खुंदारिबदु उनरगा पिरमिबा ट्रस्ट तो आई अखोई की गवर्नमेंट सिना अदु तौगनी अदा तौगनी हाइना हाइरमिबदो थमनमिबा थाजब सिंह दो मदु थबक ओइना उल्लक्प मतमदा मतमदु द मियाम ने हिस्ट्रिक ओय हाइहन गदबनी हुजिक मा खोय ने हिस्ट्रिक ओय हाइना हाइबदी याम नंगनगनी हाइना हाइ करिगिनो हाइब तारगदी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर से मे 3 तगे हरप इरांग सिदा हन्न येंगिद्रबनी मणिपुर की मतंग वा मच्चेत अमा ngangiद्रबनी मणिपुर हाइबसी लीडर्सिंग opposition की बोइरो रूलिंग की मतमदु की चीफ मिनिस्टर बयावना प्राइम मिनिस्टर उनब फंगद्रबनी मतम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फॉरेन टूर चटपगी मंगोंद मतम लई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी
Karina Kapoor family unabagi matam lay Manipur da lakpagi matam mangonda lay kide. He doesn't have time. Lay kide Manipur gi wata kide ma. Parliament opposition party na lauge kholaw ma hanna ta kide. Tauba tabu. Assam da mamang chahi 2025 ta. Assam da project khara sangraba amasung vote naksalak pa na maram oiraga laktaba yadaba Assam gi khongchat ta. Ngahaktang pothabo ina Manipur da haijalambado madugi khongchat che huji ki chief minister huji ki Manipur sarkar jina matam da prime minister Narendra Modi na tawgiba Manipur da tit launa lanjalamba gi khongchat to madumakti tahaningde adune khoina thamjaning base aduna vote laiba Assam da chatpagi lambi da Jiribam changamba community mayam unaramba adodagi wasak mayam ama tawramba madu thabak oina pangthorakpado khoina sungairi mayam na sungairam gani haina thajai ai khoigi micham mamo oina praja mo oina khoina su haining base vote leitaba mafam sing haitare more su chatpiu kangpokpi su chatpiu ukhrul chatpiu kamjong chatpiu litan chatpiu karigino haiba taragadi hujik phongphong sana litan sida problem thoga leiribani community ani gi marakta tribal community ani gi marakta litan sida hujik phongphong sana lan ba yadana hujik lambi je chatpa yadana leinari bane ba hujik chief minister oi birib sina mahang chief minister oi dringe mamang da litan da chatlaga litan ge praja singa ko ondana wari sanadana harauna tawminagi bado hujik chief minister oi ra matung da su tawbiu aduga hujik litan romda ukhrul romda leiriba problem masigi problem se law and order phajana chalai biraga masi nemda hanbiu normalcy purakpiu karigino haiba taragadi masida leiriba awabsina maram oiraga hana litan lambi se akoi maitei singbau ukhul se si lambi je phawraga chatpa yaram maneba hojikti amatta yanagi dreba problem se aduneba aduna ne khoina chief minister da request tau sapse chatpiu lepak ki mapi amoina irang sinem dhan anabagi damakta thabak pakhat piu law and order phajana chalai biu chalai han biraga normalcy leiba lam ama ohan biu normalcy leiba trust deficit se leira amba gap se masi gap leitana nabi dam to hotna biramu haibsina adu kanda miyam ne history oi haina hairak po oisano hojik makti akoi di history oi haina di khoi ge oina di hiding de tawbotabu any government na leiriba trust deficit Manipur da normalcy lakna nabi dam ta paikhalak pa thabak thoram khuding makta Congress party na fully support tawgani adubu nganga ki yana na ba kumai nang na ba machu sangbora gadi madudi kaidongai da khoi accept tawba ngamoi miyam da utchairam bora gadi madu accept tawba ngamoi haibse khoi thamjage popular mer am tanga thachage abidi almost 2 months hi hele ko khoi ki anoba khoi ki chief minister ma BJP gi popular government ma hanjil leise simakta adum haibasi khoi ki yam kanna trust deficit lairisi purakna ba peace restore tawrakna basi kanna honari hai adum honari hairaga su akoi honabasi gi mami sidi dum uda SCT sadum leiba masi somewhere karai dano adumak lakadar election sigi yengkanda hapta yadabagi chief minister ma happy namayamna hainari si dum tawthoriba thabak thoram sinadi yam chumba mayek laba amasudum oirapa adubu as khoi Congress ki general secretary ni ko paibiri sa si yengkanda Congress na suli sangsit na palame mathang akoi BJP na pale aduda masida makoina restore tawba ngamdaba se sigi loophole se karai de kari laibana kari kaman yengge che nungsit sitana una leng bhauna de adudagi yende manada adudagi khoi pangkhokla da tabalikla adudi long lasting oiroi paikhat kadaba thabak thoram singse phajana makhun chumna niyom chumna with honesty paikhat pa mathau tai pukchel seng baga loina na nganga ke aina huji haijabado yana ba tawraga chatkhraga di matamdi sum haujan gini matamdi sum haujan gini laina do sum henjalakani henjala matung da hayeng ko na cancer form torakani cancer form tawdana na bagi do hona biyu haibani civil society organization sing phamina ba lairiba kanglup sing leaders sing unaba approach tawba Jiribam da kanglup atai te mam unaraga tawbodo swai da su topa district sing da su tawba
मियाम जे उनरगा मणिपुर गवर्नमेंट से मणिपुर दा लेरिबा जाति खुदिंगमक केनि हाबिगे थाजब मसे पीबा मथौ तायबा प्रजा मियाम जे फ्रीली मूवमेंट तौहनबा मणिपुर की काचिन कोया खुदिंगमक्ता लेरिबा हाईवे सिंग जे निंगतमना सिजना हनबा ngambagi thawna amasu government sina paikhatpa mathau taiyeba iche adu natabida chinda khakta popular government thabak paikhatli na paikhatpai mami di sungu udragadi thabak paikhatli haibi kai arthano ada praja miyam na hainari sidi khoina criticize tawbugi sunate jiri chali je assam gi election le assam chatpada haijalambani hena hairi se masi chummi amasung lali hase kanana decide tawdoino it is the people प्रजा मियाम ना हाइरी ने अदो प्रजा मियाम ना हाइरी सिबु लोइना लाले हाइबि याब्रो लोइना लाले हाइबि यारो मरम लेना हाइरमि बनत्रा अदुनिदा द कंक्रीट ओइबा लेरिबा वेटरन पॉलिटिशियन मियाम थिंक टैंक मियाम इंटेलेक्चुअल सर्कल्स मियाम अमा लेरी सि मियाम से जाति बिचाति थादोगा खाइनरगा फजना तौगदमनि लितान द थोइबा प्रॉब्लम से हुजिक सॉल्व तौब ngамद्रिना ngalingay matamdagi intervene tawrga tawgadab da tawdrina khoi security forces leiriba mapandagi law and order the mating pangna na bigi lap se moina supersede tawrga pai bidi yade na manipur gi leijari ji state force leije state police leije di si kai dawna na bano manipur gi law and order maintain tawna na bana tro khoi gi central forces sing lai ba mayam si di madu da mating pangna na bigi lap ne ba mating pangna na sing du ni hena chawhalaga leiraga di problem thoi mayam ji di o samna phalna du tawrame da tawrame na thajana da ba lei hali ji di central forces chang i ba si bauda प्रजा सिंह थाजना दबगी लंबी में लाबनेब करिगिनो मसे गवर्नमेंट मतम चाना अचाब टाइमिंग द राइट एक्शन पांगथोक तबगी नत्रो हुजिकी गवर्नमेंट से जो सेमने रिटान की थोइबे थौदोक सिबा अरीबे थौदोक लने हुजि पॉपुलर गवर्नमेंट मनुंग जिदे थोइबे नत्रो पॉपुलर गवर्नमेंट मनुंग दे थोक पतारगदे पॉपुलर गवर्नमेंट सिना अखोइदी शांति पुरकनबी दमक्ता पीस प्रोसेस की दमक्ता थबक कन्न चथरी हाइजिबु सोमदा चथरे सोमदो होतरोंग होरगदी उतोंग होबदि इसिंग हाइदबग चप मानदब्रैचे अदना कंक्रीट ओइबा स्टेप सिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग कौदना जाति सिंग से फमिनदना मणिपुर से फमिनगदना तौरगा कमाइना तौरगा वरी सानसिगे खरा तौनरगा मागी लेवल द ngambdo तौनगदम नत्रो आइना ngambdo ओजादा हाइनी ओजा आइना ओजाना ngambdo पाबुंग द हाइनी पाबुंग ngambdo आइंगोंदा हाइरकनी अदुमाइन तौरगा शेयर तौनरगा खोइसे मणिपुर से नॉर्मल सी पुरकना होटनगदमनि हाइबनिदा अदु नतबिदा ngahanga की कुमै नंगना बेरी औरपै थबक कुमै यावसंग लोरा बेरी औरपै थबक तुदि खोइ तहनगुम सेबा मदुने खोइना हाइनिंगसे ओके थैंक यू वेरी मच आई पाबुंग दंग लाक्चगे पाबुंग हंदकी जिरिबाम की खोंगचची खोइगी असम की इलेक्शन सिगा मरी लेना चटपदा अदुमक मसी जिरिबाम द जंगसिलंबगी चिंगसलंबनी हाइबगी वारोल सिजु पाबुंग मयामना दुम थमनरी को अदगी ngasai nakalamrom da mu ngasai akoin thengnajari assam gi kasar district ki udarbon gi constituency da akogi bjp gi mirep oriba rajdeep gola si ga magi rival hai tare ko masi akogi congress ki mitai machane habisu babung koi tajare adubu koina thengnajabada mahaki handaki khongchachi tongan ba akogi chawkhat thorang development program ya amadi hairi अदुमकु अखोइगी पॉपुलर न सुदुम पनबिगिबा मखोइना डेवलपमेंट वर्क्स हाइबसिंगसी थबक ओइना ओनथोपा ngamgadra ngamoidra हाइबदुमा अदुगा हजिक तंगदु लेताबा म पुरकपा मदु मेन इशू नि पोरकनी हाइबा सिमजो हाइरि पाबुंग अदुमकु ngasi हजिक अखोइ अप्रैल यौसले अदु मथांगी 2027 गी इलेक्शन से दुम खंगाउरोइ पाबुंग सिगी विदिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हारिबा बीजेपी की अनौबा पॉपुलर गवर्नमेंट अखोगी खेमचांद की कोई ऑनरेबल सीएम खेमचांद की लीडरशिप की मखादा लाइरिबा सिंगसिना अखोगी पीस नॉर्मल से पुरप ngамगनी हाबगी थाजबसे पाबुं तेन गबा मतम सिदा मखोइना थम्मिबा मखोगी प्रॉमिस से पाबुं कीप तौबा ngамगनी हाबसे पाबुं थाजरिबा कमाय तौ मसी अखोगी मसी discussion tabiriba praja punama amasung aigi ino muisa sanopi po ai kai khuno uchari si issue si laktringai de na jiribam si ki maram kitang haijage jiribam si akoi imphal east ki district ki part amoina leram ne ko aduga moi si jiribam si ain hek khangudagi ngasi bok the neglect with mafam ne ba jiribam si district December 2016 da district amoy rakhi Chai humbu ga teret ki matung da India ni independence phang chai humbu teret se mo district pop poina thambiram de ko aduga hauji phau to si minister ne chatpati hauji te ai makha kon laksi ke
हौजी जिरीबाम दो हॉस्पिटल लेरी बसे स्पेशलिस्ट हम लेते ऑपरेशन की फैसिलिटी लेते स्कूल अफबो मु लेते अब एरिया से 212 स्क्वायर किलोमीटर ने बको पॉपुलेशन ने 43 लाख थाउजेंड गुम ले रे अदि नेशनल हाईवे 37 ले रे रेल हेड ले रे अदुगा नरेंद्र मोदी ने नो इलेक्शन कैंपेन लामता अखोई लंजिंग अचोबता इम्फाल और जिरीबाम रास्ता हम हवाई जहाज गिरा देगा काइना मा वाथी गांगम बने बको ngasi kari wari ngasi jiri lambi si kari wari akoi pom moina dum leiri ba sini chala matun da hangjara kani ko adi anga pomana moi language se bengalin 38% oeba maitai sina 37 ne ba bengalin hen nominate to grabni adi dagi plus akoi mayam na tum ngasi so haidege bangladesh ki mayam mo thomje laga hoji kana na kari wari to dum leire ko aduga जिरीबाम की इकोनॉमी से राइस का बेम्बू का तनी मोई इकोनॉमी से कैसे लेते हैं अदुगा हौजी अखोई सिदगी इम्फाल एरिया दगी जिरीबाम पोस्टिंग से पकड़ा मु पामते पुलिस स्टेशन से सिगी ममांग द पुलिस स्टेशन बो स्ट्रेंग लेते हैं तराम लाई ओ सिबो लेते दना अखोई सी अंगक पलमने बको अदुना हंते के बिजनेस से सिंबोलिक ओय हाइबदुतिने जिरीबाम की नुपीसिना हौजी कनो फेसबुक ते यावरी बदुनी मोइन हाइबदुना ने हंदे के बिजनेस फागी ताखरबने फागी ताखिबनी को मसी आइना मदु करी करी हाइदुते मयाम ना तुम यंगबिरो अदुगा जिरीबाम चटपा एनी प्लेस चटपा दे चीफ मिनिस्टर की मथौ तोबनी ने मागी मथौ तोबदु करी सिंबोलिक ओइतुनो आइगी थौ तोबदु करी आइना करी क्लेम तोनिंग लेके अदु मोइ नहानगी एमएलए तरे निपान यावरी मोइ नहानगी चट मखों पांदर मोइ हन सट यादब्राबा कदोबगी माइ मिटिंग चले हंतकी हौजी पॉपुलर इचान हाइग्रे हंतकी इलेक्शन की चटपने माती विजिट दिएबा इलेक्शन की चटपने बा इलेक्शन की चटपने बायर चक्रसु प्रॉब्लम लाने मान इम्फाल सी कनो तसन गो ने हौजी की जिरी विजिट दी आई याम सांग हनिंग दे को अदुगा इचान ngasa haigi bdo singjamai tho makhata bora khaw to hapchilaga ang chai nipan chuba to ma singjamai re thoi bane chimbi ju singjamai de singjamai se hoji manipur da akoi kari haini port hole melting pot oi re jiribam chimbi se ore jiribam watho amul loi re watho amul lai ko what is next mathand kari laktoi no masi afaba lengang ni natra phatte lengang parja ne decide to jani aina kasu haninga leti adre ko aduga अतुबा फुं खरना ngasi koi parja se aduki mati wa nahi haibse idp singji mayum han ban debi wakan khandi national hai hang to bai khangti hauji lambi semba chahi lising ani hele bse koi lambi semba nala semba mongpham hairege ne prithibi gi mafam amata de lere boy manipur cement gi mongpham lere ba singche ai masi ngai ba akoi poloi badi ne लेपाक थाब दनु खाइली फबनि को सीमेंट द प्रोपोक तोर दai पुनसी द असुमाइना छु पामजति को मसी याम नुवाइतबा मफम खोइ वखल मनि अदुगा हजि लेरि बे लेंगा छु करम मखरि लेंगा नो तोय हंजनिंग एब को हजि मी खरना दु फारि आहा मादिन नौरी खोली से मान स्पीकर ओरमे मिनिस्टर ओरे चीफ मिनिस्टर मोरे असिद करी नो नांगी मा ममित उदब ममित तांगरा करी तो के मा खंगदब लेपाक हिद तौरी खंगदबरा बा असोय बिसिंग मान मथंग मणिपुर दा दिल्ली दा हंगलन दा सब नोते मणिपुर दा लेरि प्रॉब्लम सॉल्व तौदबने दिल्ली दा कोड ऑफ टेलीफोन वारी सनबे करी तो बुयाय कशु कानद बुआने मत मांगना बनि म अदुना आइना याम सबना हाइजरबदा 27 इलेक्शन तौबुये तौदबुये आई वाखन नती करिगुंबा बीजेपी सरकार सिना मोइना इलेक्शन सी मोइना ngamngani khalagati ne election to buya aduna ti chi to to siana lai ko aduna election to buta di next election 27 to ro 29 to ro akoi gi manipur ti halan te to ki election chi 11 June 1948 ti halan to ki election che manipur da india ne independence phang akoi pun ngai ta madu majority amu phangi te ba ko hanta ki election to ta hang assembly oi ne majority amu phangoi aina icha su congress yaw ri haibi won ati hojik se akoi na soiri ba sing se akoi loina mo parja sing sina kana na karino do moina dum ucharakani aduga wafam amna aina yam hajagre maitai gi yeng na badi maitai oi ro se aina yam kanna haigi bane si audience da ngachi su handik si minister sina chalaga mana election da against
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯥ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯀꯔꯦꯖ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯅꯗꯦꯕ ꯁꯤꯡꯊꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯦꯡꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏ ngasi Assam de leri base 6-7 lakhs ne ai maitai se moi sina chogot pita base maitai amu chogot pita base I degi hena political party ne lug rap blood is thicker than water adu na treba political party is thicker than blood adu oi rap masi yamna asob khongche ai di pungchoi sob khongche ne hai nge significant bench ka kari symbolic ka soi hoite ai wakan di masi yadaba itihas na su yaroi अखोई मी मोइन सु आई मिते मुन सु याब ngam moiba ai gi jati bu langdharamaga mi atobo phai hai bise punchi dai hai gadam nate ai si ge phai mi si be moti da adu mo khan de ai matang hi losin je ge Okay, thank you very much Sagachari Pabung ai ozami bon de lak chege ozami bon hojik si khogi CM gi Jiribam gi khongchat si magi development work si Palli, adudana tana mana tawgadaba mathang manaw naina thabak se ma loima khaido ga leikre abasu hairi adu miyamda sini hairana thamba yadabgi thamdabani mathang manaw naina mana tawgadaba thabak thoramsi loimak leire haiba statement ama khakti hairi aduma pu hojik si mana tawgadaba si khoina ubada lambi semba ma ure masi lambi sembasi lambi seme haidana lambi si khudakta mana hek sem oibaga hekta Sri Khemchand'S nang lambi je sem haidana all credit si akoigi honorable CM Khemchand'S da ngakta pi basu langadra haina khalle masi maksu dum miyamna akoi mioi khujo kharana khanbada kai haini masi pura akoigi film da haragana Anil Kapoor na nomagi hero oibagi amakhak leibado adumai tawdana hana lambi samamdaba everything hana pending leramba works khuding ma hariba khoigi oja Khemchand'S ne oirakpadagi mahak lakpadagi mathang tawbanga me prime minister ga hana hariba ex former chief minister Nongthomban Birena no mata prime minister unabangam gi de madi unabangami Jiribam anirak salibani lambi thong se ana semi bani hari aduma pu khwaidagi maruiba national highway free movement later brabadi machin mangnadi akhoina kibagi chattabane hairiba ado example oina utke haragadi oja maibon jiri ga do adum squad kamta yawdabida magi security ga amta yawdabida amtang mahagna chatbidana natraga magi family member amaga thabiragadi mayamda masi trust visit laibagini ga haidu miyamda ju masi kokadrana khalle sumain tawdana tawthoraiba thabak singa thamiba statement sigadi contradictory si yam chauna yam lapse yam leiba ozami bon kari kamai thambini Jigi honorable Simsana Jiri Satlu Bagi Watho Haitare Sum Afava comment piva Aduga negative to piva ka Simiam Punamal Asia Quina Hoji honorable Simsana Tha Anika Ngai Masi Thani Upar Pali Bangde honorable Simsawa Isha Masida Quina Yingada City Toro Punamak Asi Hoki Bagi government gi Duga Hoji anauba simsa lapasiga khena ba haberi yemoda masi punamak sanari ba punamak si ekoi puriba honorable simsa mamang simsa hoji puriba simsa gi wakhalonda madugi da chattena lawji amramda haji tori punamak si center gi lila ngaktani center gi lila ni hanegi honorable simsa amsna unabangam da bado handa na unaba Siju unahali si center nani, unahandri basu center nani. Masih dene koi na yengal orang miang di. Maduda koi perja manipur meyangi wakalunda koi na kaya kita makta mamangi university misalnya home minister po unabahan mengamdaba. Aduga unabasu manipur awak pun maksud pondok kaya si yaki daba. Aduna anu bahu jeng misal lapas dena unahan ba university home minister unahan ba. Oh kaya kaya wari sana Bidu Kandrasu, Udi Unakreva, Aduga, Wari Sanabadi, Jung Sanakre. She put a mouse canano center nani. Yes. Aduragadi, how you lady were Ano Simpsona, Mahana, Pakakadaba, Togudaba, Punama,
tawni haiba punamak tawroi haiba punamak odi miyam du utli ba punamak ase center gi ayaba makha du oiram lagadi yamna fai adugo development gi mana package bukhagni hari ba punamak asu center na hoji package mana haijar ga su center na fund pi di ngamoi dori ni adugi understanding du leirabra public ta akoi khanghan ba masangi pa aduga madu chinda nganaga ade fund pi di lauru bagi jusu akoi gi ma afaba mini ma se amrumda the development pamjaba aduga leiba situation sida akoi control to haningba amaga nungsi chana leminaba pamjaba no pani amrumda adubu madu ngamdana ba mana hona ba punama adubu fail hoiga da budi kanana no center na ni masi khoi yingmu ta bane madu mana hoji onaba no ba imnam Khemchand'S sina manipur issue sigi problem thokli ba punama community amaga marta duga ziki free movement yaba yadaba punama highway de yaba amaga unabi yadaba district da pau kinaba masamu haibni ki bigi demak satabani hai adu punmak si kokna basi kana no bo masana unik honorable simchana hona riba asida koi cooperation pibidi mathau tai adu madu ngamna bagi togedi manipur parjana na teva center na neva ai masi hai kai no bo honorable simchana thamoi sengna manipur de thore ba 2023 digina hoji phawa chathari riba issue sida problem conflict sida community difference community tangkun gi su muga hore sin laitan thoi ba punamak sibu shop to ge na hona ni ba thabok punamak ta kana gi daka oi center gi have daka oi center no have to roba haji ba imnam Khemchand'S lit to ba government asibu mapung phan ba government ama aduga thaj myam manipur praja myam bu thajan ba government ba oinge ha ba mutamda ma center gi khut daka oyam oyaba aduna madu oipa oishnu wanda adu honna ningbadi ma honnari ka adu hodi koi appreciate to si ngam do bhai bidi ma mathan na hoji situation sidadi edi ngamguda mande ma na hoji chaliba cookie singkhra unaba ma chaliba jeli sapada hoji ke community ron maki moy sisar sapagi rambi oishnu adu ma na gi thajaba makha amada community khra singsi kawra ka ngakta oisu manga do su ta do pungkai do su phaminraga ma ke pamjabado myam mangda community kharda phungok longge na khallaga phungok ki bodu di khoi appreciate to pum to yaba yadaba tunga bani adu mana jeri khongchatta ka sicha khongchatta jeri da ngakang to community ron makki pangan jukang de akoi mosim baduka do cookie singkhraga ko ge naga gi romoi khamai tai khra pulaga ma ke apamba ina si pami phungok pau amrom da pressure to from toy adubu mana silchara bo khomi ka bo khomba adusu khoi sum yengabadi hojiki manipur da riba situation sida sentiment gi wani ngang na mi apse ekhoi gi mete ge gen saraga bo khomba challe asum towe aduna ekhoi na manipur da riba khoi gi asija asom political view da yonagadi party da yonagadi masi community wise ki na tebe election che lebi ma tuwa party da lebi bunga khani adubu manipur gi situation yamada si smai to bit bo phakidra haibwani example adubu masida khoi gi yamna election da focus to bo muta haidiba khoi aina pamjabadi hojik leidiba situation asida hojik leidiba situation sida cookie singi wakhalon da khoi kai wahaina focus to raga phagdegena hotnaba leader phaba leader ka oireba aduga naga singi ihun khanglaga yamna manipurda inga tapna popa yana gi damakta convince to ngamba leader madaka oireba aduga leidiba manipurda ji manipur nungsijaba manipur bu kaindana ba lebiba akoi isino metai singi haitari ko sisu conflict thoro banina akoi thamoi chauna aduga manipur gi damakta lebiba community have mutamda majority su oriba akoi big brother akoi singsigi wakhalun su khangba masangeba party la hindi yanagadi afau akoi chummoina khaleba simster mana madu party la ni yingbi ganoba leidiba manipur gi parja myamna
ngang ba sak ba punamak se BJP bu nusi da begini BJP bu blame pinning begini have room da sakrdi madu akoi ngang ba phaba ngang ba punamak ase arim bata ne ba hona ba punamak arim bata ne ba hai ba punamak si ai moi mana hai ba party CPI na hai ba congress na hai ba sipsina hai ba loga atop top BJP mat gi hai ba punamak se manipur bu nusi begini hai na yingba ngamba lawba ngamba di daka oye ba madu hojik le ba yumnam khemchan oi bi wo ba adu matam khatta da center su madu gi apam du man phung do pangam su daka oye ba sida khallaga center da ngam ngam da de du di arem su ta gani le ri ba manipur gi situation na sida yam luwe yam lai ba de se manipur da thori ba issue se arai ba na te ba masi myam sina sum amma ga ma khanna ba du da gi sum yeng bom tam da ai khoina yam lai thok na ure ba blame election gi blame oina sapagi mong da sum ure pa se masi koi manipur gi dam danger ni masi ekoi tawrak iba punama ase kuki sai ki tawrak iba aduga government of india gi thamoi sing da bakal leiliba aduga michang chapa malakpa asing ba punama ji okrun da toriba asidigi 2023 digi thori ba issue da leiliba aduga buffer zone pau hangdo o madu tawgunu haina center na ji pho he amko hairak ta ba aduga leiliba punama manipur gi honorable sim samana aine lit tawrage center de masimak de hangan na ba tawrage na tawbira gi hena phai ko adum bogi su movement to bio aduga center na hangya kiro ena leiliba buffer zone system je later su leire na leiliba sing je masi ko han ge ha center da pressure pi ba ngamba di da madaka oeba madu ngamdar di ekhoina law bi atha thokte ai bi di haininge aduna tab kai ke o su ji leiliba situation sidedi ekhoi punna pressure ka oeba ko si political vote ki khati yang ngana bodi de yaroin khali adu hojik si problem si solve to kan da decide to the vote ti decide to the people's parjan decide to the ni ai BJP congress ki wa nati sidi part BJP fain mian lowba BJP ge congress ki fain lowba madu ki ideology makha da manipur ga kamba parjasin ga sanai mani masida orga de manipur ge future leire masi party gi orga future leire na manipur parjan decide to rom tam khak da disturb to guda bani masida ai khoina hoji afoba fatta ba habedi di miamna hoji ki situation asida di ai khoin leiriba leadership gi center pressure to ngamba aduga leiriba center na sida misang mekhai na uliba punumak se wasi to henge gadi leader phaba mugi kholau da ka oeba madu ngamgda basi kaina bo miyambu manipur gi parja gi apam bodo ma khangla ganda hit to guda neba madu mayam manipur miyam gi e hundu khangsu ad hit to bogam da bo leader orgadi problem si solve to sumong ngomoi amana ngangsu hojik ki situation sida lambi sem di phai ko adu lambi semgi namada irang lo singini habdi yaroi okay development purpose namada irang lo ini ha diversion to budi yaroi maduga development ga jiki le riba conflict siga ram difference neva masi koi usi ada difference le riba si maro budi development di peace le dik automatically lakani aduga hojik maro budi asigi chachok chasin yadriba aduga free movement yadriba adu unabi yadriba more digi imphal lap yadriba imphal more step yadaba trosam push-up yadaba okrun ji phaw yadaba to asikumba kampo peace pangam to asikumba gi leiriba sina importance oina manipur parjana lowi aduna madugi hun khangadi government su madu important ni habese ai pass priority da madu lobiu habese ai leadership da appeal to jani aduga masi punama asita wamdana honorable minister masak mathanda thaduk ri chumde elected miyamse punna decision madu phai aduga hojik leiriba issue sida simsa khaptan pressure to gap du yaroi ma legislature sing punamak ki decision ni na muk pressure to jaka hoy adu masi khoi legislature sing sina leiriba pulap sina central pressure pium tamda masi shop to biya de na kan pressure ti pium tamda center gi thamoi da leiriba aropa athuba leiriba hidden agenda ma
हेडल पॉलिसी लेबा मियाम लोइन फोंदोकनी अदु मदु खंग हजिक मियाम जो मानरगा फुजिन देबगी प्रेशर पी देबगी मदु खंग बंगम देबगुम लेबनी यासे जामे बोन आई तंग थचगे जामे बोन हजिक थंबिरी जे हजिक लेरिबा प्रॉब्लम मयाम सिने अदो मियाम न पामबसो जा मै बोन थंबिरी बेसिमेक ने मियाम की पल्स फजना खंगा मियाम की लेबा प्रॉब्लम सी खोगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा प्रेशर पी बंगम बाहबने मसी ऑलमोस्ट खोगी 2000 बीजेपी ने पालकपा नत्र खोगी कांग्रेस ने पालिंगे मतम दसु कांग्रेस की इशू तुम लई बीजेपी ने पान मतम दसु बीजेपी की नेशनल पार्टी ने सिने पालिंगे त इशू से तुम लई बोजा अदुमपु सिंस 2023 की मे की तांग अहुम दगी हरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिने मरम ओरकान दा हजिक मियामना पामली बसे ओजा इमोना हजिक थंबिरी बसे लईरिबा अखोगी सीएम खक्तंग दा इथोक ते बिदा लईरिबा लेजिस्लेचर सिंगजी पुलप पुन्ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द प्रेशर पी बंगम्बा हाई बसे ओजा सी मियाम के पाम्बनी मियाम न खंगेबा अदबु ओजाना सुम येंबदा 4th of February दगी पॉपुलर गवर्नमेंट में आमना हैरम बदो बीजेपी की अनोंग चीफ मिनिस्टर में लेरे हजिक पाउदा टिल दैट ngasi फाउबदा ओजागी स्पेकुलेशन दा ओजागी एज्यूम्सन दा लाकदर 2027 बक की इलेक्शन सिगी बाउकी ममांग सिदा ओजाना पामी बसिंगदो थबक कोइनो ओंथोरकदब लेजिस्लेचर सिंगसिना थबक कोइनो ओंथोरकनी हाइबगी थाजबले बिबर कमाय तौ जा याम तेन थम्बे मसे थमजगे का आई नंगोजो मानदे नंगोजो मानदे हाइरी बिसे नंगोजो मानदे हाबिसिदि सही अहुम फारएबा सही अहुम फारपदा माना पुरिबा एमएलए अमगी रिस्पांसिबल कइनो मसा मसा न खंगद्रेबा मरमदि खंगद्रे हाबा मरमदि केंद्र के प्रजासिना मखोई की राइट से मोई सिनै है मोई काउथोएबा मदुगी राइट अदो मोइना पीरिबा प्रजासिने पीरिबा राइट से अइंगोन पीबनि को ना खंगबा तागदि पब्लिक इंटरेस्ट मा वांगांगनेबा पब्लिक इंटरेस्ट मा थबक तोगनेबा अदुगी कार इबो पुनमक से केंद्र वाइस की पारबा मणिपुर के प्रजान मोइ द राइट सिन बिरे है कइगिरोक सिनबनो अखोगी राइट पारगा मणिपुर से चौखटनबा इंगतपनबा पुरो हाइबनेबा खनसेनबा बदु मखोई मोइगी एमएलए मगी राइट दु खंगलगा कंट्रोल तोगदबनी सेंटर तोफम थोप तोगदबनी अदुना मसे ऐ ngangudaba mande haiba maramdi hojik leiriba situation sida अखोई मणिपुर की रिप्रेजेंटेटिव ओरिबा सिंगसे मासे कना मखोई राइट अदु योनथोरागा मीना ngang खक तारगा मीना साउगनी है खक इम्पोर्टेंट लौबा अखोई प्रजान अवाब को हंगेबगी मसिना सेकेंड स्टेप लेख्रबा फर्स्ट ना अखोईबु अखोईगी हाई कमांड सिंगसिना अखोईगे पार्टी के लीडर सिंगसिना सेंटर ना अखोईदे चैरकदरा अखोईदे हाइरकदरा अखोईबु पामदे हाइरकदरा अदु मखोइना पामदरदे अखोई रानसीसी लोइरदरा पालांसी सनबा गमरोइदरा अरोमदो हाना फोकस तौरगे येंगरेबा अदुना नि अखोई मणिपुर प्रजा की दमकता लेप ngमोय हैसे अदु मणिपुर प्रजा की दमक लेप लगदी ऐदी हुजि फाउदि लेप कनासु लेप ngमगुदो मानदे दुगा सेंटर की याकांगायगा लेबा पॉलिटिशियन सिंगना मणिपुर इंडिया गवर्नमेंट की नेशनल हुजि की होम मिनिस्ट्री की अपोजिट लेरगा वांगांग ngमगुदो मानदे है ऐदम थमजगे थैंक यू वेरी मच खुगी ओजा मेबोनसु थंबीबा लैरिबा खुगी लेजिस्लेचर सिंगसिना अखोइना पीगिबा बोनी अखोइना पीबा फमने हाइबा तारे मदुदा वोटर सिंगसिगी अपाम्बा करिनो खंगलक्त्रबा वोटर सिंगसिगी दमक्ता मखोइना करिगुम्बा मता तौबा ngamlaktragadi अखोइना मखोइगी मथक्ता प्रजा अखोइना मखोइगी मथक्ता करी तौगदबनो हाइबदुदी आई एवरी इंडिविजुअल खुदिंगमकना वोटर्स खुदिंगमकना आई चाही मंगा की राइट पीगी बसे अखोई करी तौगदबनो हाइबजी चप चाना मसी अखोई तिन योथरगा अखोई खंथबम थोकरा हाइना खली अदु नत्तबदा मणिपुर की इशू सिदगी खिता लैरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिदगी खितंग ना थैरकांदा आई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई चीफ मिनिस्टर गसे एसीएम खक्तंगी सीएम मालकपगी ममी एक उबा मसिगुंबसी लैरिबा मखई अखोई पैनलिस्ट सिंगना तोंगान तोंगान पॉइंट ऑफ व्यू फोंदोगसु मियाम से दुमक पुनसिनबा ngamgani हाइबगी थाजबसिसु नोमगी मांगसिलपगी ममी याम चाउना उई मसी मांगसिलपसिना मरम ओरकांदा लाकदोरबा
election si dasu akoi masi masal power money power seasoner kanda ngasi thoi ba sidagi hena yamna sathiba akoi future generation sing sina tungi icha sing sina thengna wadaba mami chauna ui masi yamna kiningai ni aduna koi voters khuding mangna ai na pigiba chahi manga gi right si karai da kari khongauna re habasi koi tangai phadana munna kanthabam chu thoi haba warol je thamjage ai makha cha thajaboina ai ina POPILAL da laksage ina POPILAL koi gi oza koi Khemchand'S honorable CM oza Khemchand'S na thamba statement amada su aina thengna jabasi lisang sitna government of India habadi center da congress na palingai matamda koi gi north east region si aduki mati kari haini yam hanthaba thapta koi mama tombi gi miyeng sumaina yengami dubu BJP na palakpadagi di chakhat thaurang aphaba awon mayam amala ena koi gi oza Khemchand'S na thambiriba masi akoina sum tasing harkanda congress ki general secretary moina su akoi waro bigano ko miyamna di congress na sahi tara mangali sang sina palambagi masida penda dana amu BJP da vote piraga yengine ba adubu hojik national party se koi miyamna di apana da ba adum oi tar su laira balai ba am khak oi banina sena thumna adum awat apa se lai banina kari haini minung sida ai awaba matam da mana mating pangbi bane na sahi manga gi vote se dum right se bidhok bane ba miyam khangda bane di khangi bane ba adumapu hojik kari haini congress na palingai da north east region si phajana yengbi de BJP ne la padagi awon mayam am lai hari kari awon badi wi kamai tawi POPILAL manipur da BJP na lakpada kari na awon basibu awon ba haibu lanjena raga mayam relief camp da leire si mangai re mayu makai hanjan ba yadre mi mayam suicide tawre amaga thajanadre amaga hatok nare sine BJP lakpade awon ba haise BJP na kari tawrage infrastructure da BJP na kai tawrage wasa e kari 100 smart cities imphal yaure kari kaha se smart city tawri bro hujik phau kari sagrage BJP na kari sem garage footbridge kara teta sem bajiro aduju lift amata yade loine yadre footbridge se kari no BJP na sem isibu manipur je chakhai baje BJP na lakpadagi ni congress matam gidi mayama ma singthana ba yaba mayama ma haibada loiba nai roi hauji makoi na program tawbada congress hulla ngangi ba city convention jibu kanagi matam da sakibno flyover bridge sama leijari je kanai matam da sakibno sri bobi matam da natro manipur legislative assembly temple of democracy manipur prajamiyam gi representative chang kholau lau nari ba si manipur gi oiba issue nai nari ba si congress matam da natro new secretariat building sari ba si congress matam da natro masidai ahen ba kari haina ba leirige congress matam da tauramba secretariat building janda prime minister lakpa da sanga ga congress da horamba masida minister singi phambam loina lei phambangam de masi BJP matam da natro assembly da manipur gi leiri ba MLA sing atopa jati sigi MLA yauna suna phambangam de masi BJP gi matam gi natro masiro BJP na pura pa development haise masida gi ahen makai hai dorige praja sing freely move to bangam da zero BJP na moi gi wakhal da development haise more chat pangam driba senapati rom chat pangam driba ukhul chat pangam nadriba even tangkhul sing hujik litan gi lambi ji da chat pangam aktraba masi BJP ki matam ki masi moina development hai do ri raba lanjanari ba mayam se development hai do ri raba relief camp da ngasi mak icha nupi gumlabi nupi macha ma tamtina relief camp da kampa relief camp da leiba tamtina hatok piram ba se masi ro BJP ki development hai se kari no ngangi ba wasibu yamna responsible oiba leader moina wa nganga da bane city blame game gi matam nate we are not blaming the government fact yumba moira gane khoina ngangi se aduni ado honorable mamangi CM na ju union home minister unaru ga airport te hek laga tamna ingon da senora hai ching na mana senani hai aduro BJP ki development je hauju ji lai ri chief minister jo honorable union home minister unar kaino home minister unaru re adigi litan gi issue putho iran manipur gi issue je solve taunana ba leiriba central forces sing paramilitary forces ti kainogi makha da home ministry gi makha da leiri ngaktani si mayam jigi issue je nei naruri ra haina chatpane aba adu ju oram de last mahila IRB battalion ma habna na bagi approval pire na harau la manipur gi issue da le amata nei na bi de ba highway chatpa yadri ba port highway da
प्रजासिंग फ्रीली मूवमेंट तौब याद्रिबा अमग चंगना चाना याद्रिबा सी अमतंग नैनरगा खोइगी लैरिबा थाजनदबा मयाम से मसी उपाय म तौरगा मची मची द थोइबा इरांग मयाम से सोल्व तौननबगी दमकता अकनबा with iron hand am lobiu akoi da free hand am ta thabiu unified command ja khoi na kaino tau gadabani chief minister ma da sinagadabani adugo mayam ja khoi na law and order phajana chalai raga tangdu leita ba leipak ama oina thamgadabani haina hai ru bai mahutta IRB battalion mahila ge ma phai phatti habadi natte ba adu da harauna lakpo adu khaki issue da unaru bo raga di madudi huji huji ki juncture se da di maju praja miyam ne accept tau roi habadi da करी नोंगांगे पोचिबो थाइने के कांग्रेस मतम बीजेपी लैरी जे सेंटर द सही क्या सुरगे तराग निथोई हंजलाबने अदर स्टेट द सही क्या सुरगे मापन हंजलाबने मसिदा सही मापन हेना बीजेपी लैराबा मणिपुर स्टेट सिदा बीजेपी के मम्मी अमत उदरगा मम्मी हाइबो साइगे दो हाना सुनाबा अमग थाजनदबा चंगनबा यानदबा मिकअप मिराव खोल मसी मयाम जे बीजेपी की डेवलपमेंट नेबा मसीदा अमुक प्रजा मियाम ना काउंटर तौरक ना आइना तौरिसे सिदी यामबु यामंद्रबने प्रजा मियाम ना दुगी स्टेटमेंट दु काउंटर तौबुदुदी माइ ताबा ngमगजा नाते मसा मफो ताबा ngमंगनी हेना थाजदे सो एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर यामना रेस्पोंसिबल ओइना वांगांग बियु लैरिबा MLAs मयामसु केंद्र खक्की थागलकप नते केंद्र दुदगी रिप्रेजेंटेटिव ओइना लाइबनी तौबतो MLA हाबसे मणिपुर गिने मणिपुर तो हुंफु खक्तने लैरिसे अदा आइदी अदु केंद्र खक्की ने हैना हाइबा याब्रो सुगनु गे अखोय सारंजितना सुगनु खक्की वांगांग ब्रो होल मणिपुर की वांगांगी नत्रो श्री लोकेश्वर ने कइनो खुंद्राकपम खक्की ngang ब्रो श्री इबोबिना थौबाल खक्की ngang ब्रो श्री सूर्य कुमार ना खोय खांगबो खक्की ngang ब्रो मणिपुर की इशू दने nganggrise every time manipur gi issue dane ngangri se adu manga khaktane hena moina hanna tabi draga su laubam thokpo kholau kendra ma represent tawraga lab taraga su kendra gi su thabak tawgani overall manipur gi MLA ne ba members of legislative assembly manipur gi MLA ne ba adu manipur gi leader ni hena isha se khoi khanjaga da natro aduna responsible oiba wahai thamsi hena idi thamninge sumaina okay thank you very much ai makha chatha boina okay akui marak thana inao POPILAL se yumda athuba emergency ama lakpana program se loiba bo yaw tang khara khitang pharak tarani hai masi gidam taming tabiri bo khai punam nang akpi gani okay thank you very much for joining us makha chatha bo ina pabung dalak sake pabung hojik si akui PC restore tawbagi mami makhatani hojik anauba government lakpa sida hainari si koi lambi se me anungai kamna dre kona dre har su inong nong phagau chau ikhai da handa kamna bagi leire adu khoi ngarang khak oirangani khoi gi kongba maru gi laifam lenda DC na akakna ba matam pi baduda khoi kuki sing na nungai kap tharak bagi yung leiri dan pabu masi law and order si popular government am leire hare dagi unified command gi su khoi restructure tawba tawdabagi issue ju leiri ko pabu ado lairiba khoigi mayam ama manipur akoigi police lairibani akoi IRB lairibani adigi central forces mayam am lairibani si laina adum law and order si di makoi no phaniam phai hairu thoiba thawdo issue mayam jina koi law and order si di phai habdi chunya yaro ba babu sigi matang se pabu kahani unified command gi su restructure tawdaba se si su aduma achoba lapse samani aduga akoigi ministry expansion tau bangam daba shishu papung kari kamai thambini papung ki ai wafam du khomdring aitene ai wafam da hajike manipur se pikraba state ramane bako maside leiriba india ki political party ainta mayam information oine hajike कांग्रेस पार्टी ले रहे बीजेपी ले रहे आम आदमी पार्टी ले रहे बहुजन समाज पार्टी ले रही CPI ले रहे CPI ले रही नेशनल पीपल फ्रंट JDU नागा पीपल फ्रंट RPI अथवाले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस NCP शिवसेना रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी MPP रीजनल पार्टी हौजिक रीजनल पार्टी मंगा तरुक प्रोसेस ले हाये पिक्रबल लमसिरे द पॉलिटिकल पार्टी से कुन मंगा मु लेरे बहुज मसिरे ते की मरुइना होई कनोसी मणिपुर से 1949 दगी न होना होजी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस अमुज बीजेपी के लान पमुई लेरे चै हुमद्रा तरे मुक्सी प्रजा सी खाम थेंगना वाजना लेरी बको
मसी नेशनल पार्टी की वानते पॉलिटिकल पार्टी पाइर बसिंगसे रीजनल की वरो अदुग नेशनल की वरो प्रजा सिंह नाई वाखन यामना मुन्न खंधानिंगी मोई हौजिक वारी बसिदी हौजिक एजोन टू दे दे अखोय नेशनल पार्टी न वरे को आई पंजरा रोय अदुना अखोय फुनाजी इंगना टिपना अखोय यामना याइफन हिंगे हाइतारदी नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सिंगसे अखोय मणिपुर की अमुक होंगतोप म दरकार ले हैबा अदुगा मखोय ngasi manipur thoi ba se national party ki leader sing thon bang ngak tani haim thoi adu ko afam magana aina han sai jagre dhibi ki mafum dhibi ki na afa punna makse policy boy ro scheme boy ro political party boy ro manipur se mum moi ri masi de lotion ba india ki mafum atopa state ti bjp ji am phajina thabuk tawri ba ko manipur de hoji loi sini aduna aina bo haijabada प्रजा खरदे दुम हाइरी रीजनल पार्टी लाइब सिंगसे चही मंगा मुति मोय गाइब तान चही मंगा मनुंग मणिपुर मुठखिब याय सिदि प्रजा सिंग खंदते बा फत बथब सिदि यारेंगी अथु मतुम लोशन होनगतबनेबा मसी अखोइगी प्रजा सिंगजु खितंग वखंदी मसी प्रजा की खुद लेबने अफबा फतबो हनबसे मोयना हाना फमनाबि सिंगसे प्रजा न खनब गातनेबा मदु मोयना वखन खंदौदे सोइरिबनेबा को मसी की इरांग सी लोशनबगी महुता अखोइगी हौजी मणिपुर दा हौजी अखोइगी सी प्रजा खुदिम न थेंगनै मैबुल मसाक लेरिबनेबा मणिपुर से हौजी वोल्केनो गुमनेबा वोल्केनो सी द मैबुन चापतना मनुंग द पोखाइर लेसी मसी ओंत कमाइते मुथसे खंदेबा को मदु मुथ मैजे मुथ महुता अतो अतो माइंड से डाइवर्ट तौनबा सुम अमा सुम तौलरे प्रॉब्लम सिदे अदुम लोइरोय हैबा को अदुगा हौजी आईडीपी मोय 60,000 लेरमदो कयाम चखरे कयाम लेरी कदु मफनांग खमनते मोय पूरा कावखरे फोगटन आर्मी गुमना लेरे आईडीपी सिंगसे अदने सिन हाइवेसिन कन मनुमित सटप यादुने मसी अखोय खंद्रे बको अदुगा आइना वाफम ताजिके ngasi we are dancing at a tune of Indian politician de अखोय से Indian politician जिना धोले कोई प्रजा से कोई प्रजा जगोई सारी को नुआइना तुम लेथोरी धोले मोई मतुंगिना खोजी चली बनेबा अदुगा इंडिया दा होजि तौरी बसे इंडिया गवर्नमेंट होजि तौरी बसे होजि अखोई तो सानरी बे लीला से अममुंग तौरी बसे मोई ट्रायल बेसिस दा अखोई मणिपुर से ट्रायल फील्ड होइना मु उरेबा मखन मखन की पॉलिटिक्स हम तौनी मिलिट्री ऑपरेशन हम तौनी अदुगा मरुइना होल एंटीना इंडियन आर्मी ना इशू आर्मी लेजरमनी को मोइन इंसर्जेंसी से लोशन बसिने इंसर्जेंसी से मसी की प्रॉब्लम हेक सॉल्व टॉक द आर्मी दे ये साइड बोदी मणिपुर पीस ले रोय मोइना अखोई मोय खुद थाद्री फोदा आदि की हंतक चीफ मिनिस्टर छत्रिङैदा अखोई की कुकी की चिप्टेन ना नंग सिदा लंबी से चटप यारोय नंग खुदोंदि फंगने हारसु लाव की आइ अइन ताजबदा अदो मा लावबदो पैसानि मेनखिबो ओंजेनो पैसानि मेनखिबो याले करिबु थोखिद्रेदना मा चलुबदो अदुम कनो तौने लाए अदुगा आइना ताजबदा असम की इलेक्शन की ममांगसिदा मणिपुर गवर्नमेंट लाकने दि मसी मयामने आइगोन हाइबीबको मरम द असम इलेक्शन सिदा अखोय मणिपुर दे बीजेपी गवर्नमेंट थंबसे असम की इलेक्शन सुकाना दोइनी को अदु प्लस पैसा से सेंट्रल फंड से अदुम फनेयाम मोई की इलेक्शन की अदुम अखोय स्टेट की शेयर दे अदुम हाफिदोइनेबा मदु कनानासु सेंटर ना पी पैसानी ना मोइने सी पी ग्रेड अखोय ना कनासु खुमोय अदुगा प्रजादा आइनसु हानसु हाइजग्रे सेंटर फंडिंग हाइबसे सेंटर पीबा शेयर सिदिने अखोय रीजनल पार्टी ना पालसु कांग्रेस ना पालसु बीजेपी पालसु एनी पॉलिटिकल पार्टी पालसु ने अदुम फंगनी प्रजादा हौजिक नेशनल पार्टी पालबदी प्रजा से नुआई नत्र नुआइते जो अदुम खांबिउ अदुगा हौजिक से अखोय प्रजा सिंग आइना हाइजबदी नेशनल कांग्रेस और जो बीजेपी जो अखोय न प्रजा सिंग टेस्ट तौरेदना मोइन पार्टी मतम द अखोय नुआई नत्र नुआइते हाइबदो प्रजा सिंग मखल अहोम हम थंबिउ अखोय सिदगी इसागी लेंगांगना पांजरगा मणिपुरदा अहोम अमा नुआइबा अमा प्रजा गी आइफबा पोरकदबा वखलदो खंदबिउ हाइबा मसी आइने हेता कनो तोबी वानते अखोय प्रजा सि वखन यामना खंदबम चंगी प्रजा सिंगना खनगिबा मोय फमनाइबा सिंगने हाइबको अदु करम्बा मखलगी प्रजा सिंग खनगी हाइबतुदी अदु कनो प्रजा सिंग खनगिबा लेंगा पाइबा सिंग से करम्बा मखलगी मी सिंग नो दु प्रजा न खनथेबियोबा मखोयना मसिदैता
पैसा खरन तौरगा हेक्ता पुंची से वाने हिंगबदो अदु हिंगदना वाफोन अमत खंदबियु अदुना आइना अरोय हाइजबदी मसा मसाना तौबम थोप थबक्ति तौगदबनी मसी मसागी थबक तौबदा अखोइना मसिदे याम इम्पोर्टेंट लै सिग्निफिकेंट ओइरे करिसु अखोइना हाइबम थोकते अदुगा पंगांगांगसु यामना काने थबक ओइना उपियो हौजिक मणिपुरदा अखोइ सिमेंट की लंबी सेमिसिदा पोर्ट होल ने पिक थलेना था मंगा तरु फात्रीने मसी करिनो हाइबा मसी करिनो बा अखोइ मणिपुर तौरि थबक खुदौ अदुदे वेरी सबस्टैंडर्ड ओइबा सबस्टैंडर्ड की थबक सि सबस्टैंडर्ड मीन तौबने खरा स्टैंडर्ड लै मीदुना खरा चाखोटप मीदुना इज्जत लैबा मी इकाइब खंग मीदुना दि आपा थबक तौरकनेबा हौजि मणिपुर आई मखा याम सांग हाइजरा रोय ngasi मणिपुर दे लैरिबा प्रजा सिंग अवाबा सिंगसे सरकार सिना अमता वादने मong to hona biu haiba wafun ji losin jage. Okay, thank you very much, Babung. Loishilak padai oza MEIBON da lag jage. Oza MEIBON akoi si Congress da matam sang na yenge. BJP da su yenge. Congress da su pendre, BJP da su pendre. Ado hojik si kari haini. Akoi gi regional party si oina thagat parani habasu oza miyam na su dum hainari ko. Adam po nakalom da haidi ko yamna kahari economically yamna down oiba dugumba lamdam amakak oibanina akoi Delhi da ni raga chaba Delhi da nong churaga sida satin tupal lamdam amakak oibanina masi regional party ma thagaluraga su national politics yaudraga di masi oithokpa wagani haidana su miyamna hairiba sigi matangdadi oza MEIBON gi point of view se kari kamai thambe ayuja already gi question si party gi hoji hariba aina thambiu haraga dina masi national party ama oina congress ki ka indian national congress na batam sang na manipur khak ta natna india da yam fajana amramadi sengwal ai national party gi oiba hoji ki indian national congress ki thajaba asum aina sum ujabada independent funding digi na India se independent British makhari ki tungan lai jagi na nijarakpa party national party na lit of Gandhi na lit toraga sum lakpa adumana phanglakpa matam sida sum makoi se India sibu moina semgat lakpani habagi wakhalon da national congress da sum leader sing sa sum handiki sum phawakpa mutum sum lakpa mutum da adudigi mutum da koi manipur su sum India independent phawmade ju marja tokhba to silaga India government matam dugi da lariba manipur da national congress pamjaba punamakna manipur si yarga di koi India pumana phai hena opinion su pira hoji phaw sum chatharappa duga party da ai national party de BJP party show koi national party la so rolling da lapangam da ba after 60-70 years matung da oina sum lakhiba lakpa sida koi na yengba ya ba si manipur gi situation da sida yengla pom tan da regional party ga national party harokum da regional party show party ni national party show party ni BJP congress wa na te regional party wa na te masipun Congress the national party oina late patarasu BJP the late patarasu regional party late patarasu mean never how you manipur ladiba politician na ladiba puna asa makhoi gida cheliba wakhalon cheliba magin tongniba phawriba ma thamoi de phawriba politician singsi gi wakhalon da sakado neba masi BJP bu blame to rubi apona teba ado congress bu blame to bi apona teba kari ba mi jo de ko blame to seba masi manipur parjamiam de na pil to janim badi hoji mi party home gi dhaka oide mi honaga yare Majati bu nungsiba manipur bu nungsiba manipur ge demo to togani na thajarba manipur parjamiam na madu mi ado kahal matam aduda adu manipur ge tojaningba aduga leidiba pulmak magi politician da changa politics sanakadaba wakhalon chenba manipur ge demo to sanarjage manipur ge demo to protection aigi masi right se constitution people right se ai phangjaraga hona ge hanna agidi madu mi sing da congress le raba ko phajana tawni
ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ BJP ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯕ꯭ꯔꯦꯝ ꯄꯤꯕ BJPꯗ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯔꯤꯕ 60 MLAs ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦꯕ मागी जाति की नुसीरमगनी अपुब कमन मनपुर से रिप्रेजेंट तौर मनपुर की एमएलएनीको खनब मैम से काकपदगीनेब हजिक मैम इशू प्रॉब्लम थोइसे नागा काग नागा इंटरेस्ट खत गांगलगदी मनपुर की प्रॉब्लम लेरे कुकीना हजिक तौरिबा कुकीना एमएलए कारक मियां कुकीसिना अखोइदी मणिपुर की रिप्रेजेंटेटिव अमा ओइन एमएलए रगसु मणिपुर से थुगाइदे यादेना खनग्रदी मदु म डेंजर ओइरेबा अदम मैतैसु मैतैगी कारिबा एमएलए सिंसिना अखोइ मैतै खक्की मैतैना नतदि यादे मैतैना तौदरि यादे हाबो वखलुन खक खनबा एमएलए ने काबा कम तम मणिपुर से पुंगचाइ साइरिसिनेबा अदुगा पांगनसु अखोई यामदसु पांगनसु अमा अनी द कारगसु अखोइसु पांगन इंटरेस्ट अखोई कारिबा मरी मंगा से अनी अहुम से पांगन की इंटरेस्ट खत अखोई वांगांगसिको हारले खंदे बतागदी मसीकुम मयाम से हंदकसी यामरा खंगदेबको हंदकी गवर्नमेंट सिदा कारिबा रिप्रेजेंट तौसे मे दुगा मजुदा खनबा अमा अनी सुबदना मागी इंटरेस्ट खत अइन बिजनेस तब नुआनब अगी पैसा तानबगी रोमदा मसिदा अयाबना मणिपुर नुसिरगा मणिपुर की दमक्ता लेप्टगे सोशल वर्क लागा सोशल सर्विस तौरगा नत्रगा मणिपुर इंटरेस्ट सोसाइटी की नोट खलगा काबा एमएलए सिंजे हंदा काद्रे अबो काद्रे हुइगैसदी पैसा तानबी वखनो लेबा एमएलए ngakna रिप्रेजेंट तौबा अदुगी नेबा तौरिसे हुइ एग्जांपल पिजेगेबा इन हुइ की ईरान गा हुइ की यूएस के थो इशू असिने इकोनॉमिक पावर पा कंट्रोल तौन होना प्रॉपर्टी हुइ थोरिबो ईरान से मैम सोयते हाइबो मिडल ईस्ट लेबा कंट्री सिंसे अइना कंट्रोल तौरगदी इकोनॉमिक की कंट्रोल मसिबा थोरिबो पनमक से अइगी खादा लेरगदी मसि यारनी हाबो ट्रम्प की वखलुंदगी तौरपदगी इरांग थोइसिनेबा अदुना हौजी सुप मणिपुर लेबा सिंसु अइना साहायकिबा कारिबा मियाम से अइ मनि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबा मखादा मणिपुर स्टेट असिदा रिप्रेजेंट तौरिबा एमएलए नि कोना खनबा ngамदबा एमएलए मियाम कारपदगी मणिपुर दा सिचुएशन हौजी क्रिएट तौरिसे कम्युनिन थोरिबा से जाति अमगा खनरिबा मियाम से अदुगदी कईगिरमक से खनरिबनो आउटसाइड हाइबदो कुकीना कुकी की इंटरेस्ट खदा लेखरे एमएलए मिया तब नागा की इंटरेस्ट लेखरे मैतै की इंटरेस्ट खरे पगन इंटरेस्ट लेपगदी अदुना अपुंबगी मोय लेप ngамद्रेबा अदुगी ने जी कांगरूप मसे मा मानत पगहत अनरिबा फुनरिबा चाइनरिबा पुनमक से मसी रिस्पांसिबल पुन्न लौबा ngамदबा एमएलए मियामना रिप्रेजेंट तौबदगी मसी थोइबने हबसेदी हाइनिंगी अदुना कई करुसु मणिपुर कंसेरगदी हाइ मथंग लाकदबा हौजिक लेरिबा पुनमक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना येंगलिबनेबा मणिपुर स्टेट रिप्रेजेंट तौरिबा मणिपुर की मिहुत ओइना रिप्रेजेंट तौरिबा एमएलए सिंसी कना कनानो येंगमम तंदा मोइगी वखलंदा नागा कुकी मैतैना सुम येंग लेरे अदु मरक्तुदा हौजिकी मसी एखोइ थुगाइबि यानबा अदुगा मसी कंगु मसेंसी नुसी सनतनबा अदुगा मसी लेइबा मतमसिदा एगी वखलंदी मसी सनरिबा पुनमक्सी इंडिया गवर्नमेंट पुन्ना नुसी सनन लेरगदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी सोय तारे अदुना मसी कंगु मसेंसी नुसी नदनबा सनरमंदा नेशनल गो लीडर सिंसिना सनरमतमदा मखोइनि याथोउबगी नेबसे सेमोदी नेशनल लीडर सिंसिना कांगरूप मसेन दा डिफरेंस लेनबगी दमकता सनरपदुदा रिप्रेजेंट तौरिबा लीडर सिंसिना एक्सेप्ट तौरिबगी मसी प्रजाना अवावा तारिबनेबा हे कई औसो
Koki Sinda, example, Nako, Tuan Bagam Makaki movement, the Mota, who know. No, PHAOMEI Abanena, Hairuba, Nagada Hairuba, Metai Zoom Metai interest Kato, Hairuba, Pangan interest, Hairuba Pumax and Masito already, Manipur, Punba, Sotam Zikar Ani, Queen Sistana, you see, Masi, Akui Marta, difference to already, Mishimina to Oni, Masimba, see Patena, Kanunava number, leaders in character beginning adugi mo sanabning ba mo da sanan lebani na masisi masi center gi lang da thuba ta de manipur si no man tadi akoi mangsilakani aduna represent riba leaders sing myam wakhalun da masi manipur da no man ta su azigi to ri fiu mo ri so ira akoi mutani kalani nung si sanaba leibo ngamaroi peace sabda hadni ngamaroi aduna masi akoi manaba masangena wakhalun da sab Yungna Kanbang number leaders Kanbang Mato Tare Eva. Aduna Masida, I Hijaning Badi, Aroveda, Masini, Aduna Kai Kerosu, Huzik Lady situation is the Ekoi Sen Manipuda, Mito Habakanano, Mito Netabakanano, Adum Bamayamsu, Akoi Yaragadi, Kanana Kanano, Habido, Government Indiana, Palm River, Aduda, Tadanaba, Ekoi Puna. Nusisana Himinabi Abagi, Romda, Sanction Navigin Mokta, Lingje Manaraga, walked Ominasi, Habido Apindoronge. Thank you very much, Secretary. Lushilap the Quiggy Sigi Pogachari topic as the Quiggy Tongan panelists, Ahumna, Masamasagi, Warol Kamat, Miduna, Mapung Pahan, Bivitamata, Hana Norris Windogi, my Kaitagi panelists, Ahuma Putaka from Pongdoksari, Lushilap the Quiggy. Chahi ama hena chahi ama phaning chit president rule leiroba matungda amuk popular government ama laktuna khogi honorable khogi chief minister Sri Yumnam Khemchand's gi khogi luching makhada hojik se khoi popular government ama leire dumakpu development works mayam ama miyam gi damakta tawi haina su thambiri dumakpu miyam na pambadi leiriba sida hojik leiba conflict How's prevailing situation sida akoi athuba matamda as soon as possible akoi hanagi peace to restore tawraga normalcy se lakpa miyamna pami hariba simaksu koigi paliba leingak sina thabak oina onthok pirakpaduni miyamna asa tawjariba si hariba koigi thamjariba warol khoding maksi akoi loin mak tawdrasu yam tangai phadaba manipur gi Quigi National Highway Chatpa IDPs Mayum the Hanjin Bahabasi, Masimakti, a Quigi Palibaling Axina, Masi Tabakoino, on Tok Pirakani, Habasi, Miang Giasani, Hiva Warol Tamzavagloinana, Nasi Unidi, Ming Tabiru Pai Punam Kim from the Gi Kain and Vayatang Nizari. Till then, take care, stay safe, and good night. Norris window meaning Tabiriba, Mayam Punamakpu, Taram the Okchari, Hauzik, Mapalamgi Tabaki Pau Pijari, Ahan Bada. Atubagi oina Dubai warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizza batanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamjabada 165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani
ꯄꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9366230077 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. नर्ससिंगीदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्ससिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगीदमक मिडियंग चंगलकली वेसी नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहौ खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइबा सैलरी 1 लाख ओवरटाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लोंग टर्म वीजा असिना चिंगबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगबिगनी अकुपा मरोगिदमक मखादा पिजरिबा 7005273217 नत्रगा 7005063196 ता कांटेक्ट तौबिरउ नट लेंगसिनबिरउ। नॉर्थ ईस्ट विंडो मिनिंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्चरी हौजिक मपालामगी थबकी पाव पिजरी अहानबदा अथुबगी ओइना दुबईगी वेयरहाउस वर्करगी थबक कौरी हाइरिबा थबक असि एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबेता नतना मसागी चही कुनमाथोइदगिना 38 फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising 18 tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosinga Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइरिबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुमसुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असि अप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 सेंटीमीटर की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असि तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन अदुगा ड्यूटी मील्सु पिजगनी हाइरिबा थबक असि थागी ओइबा सैलरी लिसिंग 93 हौजगनी पमरोलगिदमक्ता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हत्ता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिनबिरउ।